Oba abantu bagambaho n'abanyamakuru akitebe ekikuru kya poliisi kiri kushangwa Naguru. Omugambirizi wa poliisi Rusoke Kitumwa yagira ngu poliisi obwa hati yahereze kukwata abo abarikweshaniriza nk'abandi abafere kandi abashuma omu ihanga. Twogera bulijjo wano naye obufere kirabika bwo bukyatambula ate nga omuntu asinga obusobozi obuziyiza obufere ye victim. Poliisi negira ngu Hope Tumwebaze ow'emyaka 53 akeeteeka omu kishushani ky'omukozi wa ofiisi ya pulezidenti yafera omu nyeshenjero miliyoni 6. Waliwo omukyala we twakutte bamuyita Hope Tumwebaze wa myaka 53. Ono abadde yeeyita mukozi wa kitongole ofiisi ya omukulembeze w'eggwanga, Office of the President. Poliisi ekeguraho omushango yakwata owabe naateekateekwaho kandi yahabura abantu okureebuka ngu bayetegereza abantu batiine eki bakozire. So twagulawo fayiro yaffe General Inquiry File GEF ne tusobola okunoonyereza era omufere ono twasobodde okumufuna. Naye message yaffe eriki? Mugezeeko nnyo okulaba nti mu verifyinga information eno n'abantu abali mu offices zino aba mu butongole. Yayongera agira ngu ebitongole bya gavumenti byine emitukutu eri kumanywa kandi abantu bashemere kuba nibakozesa egyo kumanya ekihikire. Ono tumuyina. Abalala bo bali Iganga. Iganga eno erina kyeyagala okufuuka kubanga nga February omwaka guno waliwo abavubuka abali bakozesa erinnya lya Mrs. Natasha Museveni Kalugire, especially nga bakozesa mitimbagano gya TikTok ne ku WhatsApp nga bayitirako. Yayongera yagira ngu Iganga district n'omwanya gw'abafere oguri kumanywa munonga kandi eminyeeto ena obwa hati yakwasirwe ahabw'okukozesa izina lya Natasha Kalugire bakafera abantu ab'omu kyanga. Tewayiseewo myezi mingi, tuli mu July, tiimu endala ate nayo twazeemu ne tugikwata. This time tetwakutte 4, twakutte 7. Kigendererwa kye kimu, enkola y'emu. Bano twabajje Nandekula village, Bulubandi parish na Kigo sub-county mu Iganga. Abandi bafere mushanju obwa hati bakwasirwe aha mushango ni yemwe abw'okufera abantu aha mukutu gwa TikTok. Poliisi yateerera abantu omuranga okwehara kusindikira abantu sente abakugira ngu nibaza kubaha emirimo kandi emirimo egi eri eya gavumenti. Gwe ani akugamba nti omuntu ayagala okuwa obuyambi ate asooka kusaba sente? So ebintu bino twagala abantu bakole ki? Nabo beekengere because poliisi tegenda kujja kuyamba kuwabula nti kati ono mufere engeri gye mwogeddemu. Bino ebintu mubikolere eyo mu nzikiza. Abantu bahabulwa obutabiika sente nyingi omu maka gaabo. Amakuru aga gashakwa Ivan Yesiga omuri Kampala.